Kamu lepas sih. Teko kak bos. Besok nih, kecil kak. Ih, itu biasa mageret. Dah. Hubungan sama gerta si Bama kecil. Makanya, agur kok. Ida sekecek, cool. Woi, kebetulan. Dia tuh. Baju no. Hei, dole. Wajah kamu tuh cool. Hei, pecu nih. Pecu nih, ya. Wah! Jumae tonga-tongakin mas kol tindi di menito bawa murana di boleh Iya dong. Denge, ang kadungita. Udah kaman regandi di sekolah. sabar lagi dindi aja peda belemca Ambo utapumade cenga sata riudanina anata enceng mamuare engka kareba made ceng poleri ini engka kareba melo pelatu kaki rewa ni pamasene menituta aja na tomaselo ngambo nasa badarapi ni watuna nale tanan-tanan na buwangi anu tertadesa seperti angkar seta anu kawasan pesan ranyu lauko ambo narekolat tu isura cilampaku lauridi taruh kamarello jende dalle mada jetambo Manang kande narapi ni watun na ditampulakkeku tapi de pagagama ka riseseku ambo narakko de gagar seseta aja na tapasay ambo aja na tomannawa-nawa suku ni ko talo doang karipuang seway mamuaray napatirong kanalang masaginay anata Ence maganaya deng ida nalamalangan kidila tampok Mago yang magatin ada tu sana kadeng. malopo patuju ko melo tuluki tapi iya tak maparito Jadi maga na fala tu sikap terdesak. nareko para lulade kindi utewi ki di bosku baja Iya peterdesa. Ide itu kesiuran nuang. Senapa ada dola di deng?
Lo sekarang kalau jolo bangun stasi ro. Chill bro, take it easy bro. Easy. Lo sih kok kalau jolo kalau ke masjid deh. Slow bro, si sele-sele mo toto we bro. Misal mo, dia pa dibangun masjid si ba memang nak kero. Santai. Bisa mo? Dia mo jadi ubang ngame mani bapakmu. Oh iya, jolo na pala pa ustaz. Oke sih. Iya kang. Woi, mau kali muka? Deng, engkau sumen de boleh. Sinjo nanai. Minta suka. Cepat gini lagi giaman kak. Tege cuma, tege. Anya deng, dena berseleng. Magame we dada berseleng. Aga datung ka tu. Menggalo kepang. Lo di Play Store dolo belo tak. Oh, iya. Ada empat kak. Ye, ada tung ka tu. Mapakin dia. Engkau pasro na pata desa. Nasul ka silaki matin ka. Woi, pakro di pau. Boleh? Sebenarnya, ya nasuruh peta desa solongaki matindro. Kalau aki mutin rumah tero. Tidak. Kesulitan deh. Engkau kartu keluarga tak? Enggak, tapi tanya kartu keluarga kowe. Tapi kalau mengurus tuh. Upat taman di kartu keluarga tuh. Allah, dewe lo deng. Gak mau kasih keluarga sama anjing. Taman mutin tuh cuma paman psikolog tuh baja. Iya deng. Nonton nggak sih? Iga siasat tak? Ye, enceng. Asal lampe tak? Enceng. Kalamperi bawan yukina. Oh, di napa ke tuh? Siaga mete lampe nanti. Di bawah deh. Saka nasi aga. 2 meter tarong aton timpal aja. Jendela. Abus sisa na bola. Gawe mada tumapakonyo mo dili na. Utaro nga to kitangan di. Pade itu gagan ulat tuet tama. Dina, pasay sa maramon ulit tama. Iso no palo kam titro. Pelak itu tuh lah. Sino na? Tolah Ya sedih nguterimi ya dikala ka mabala. Yung ako to boss. Dutri mo di kala. Siya motor na marong. Iyo tulah. Iko kalau kasi mabatuwiti mo. Iya. Sandende nak betuitiku. Dan mesti runtuh ibu bidan. Iya di bos. Bos kira-kira di restu mika si ibu bidang. Betul lah. Tapi yang pikri ko. Pak bidange. Tanda tu Pak Pendri. Nah di gede dipakai di bos. Dan kayak gini bawang. Assalamualaikum. Tidak sah. Pak Sekdes. Waalaikumsalam. Betul dan Dik. Ya, Sekdes. Sudah. Perintah tak waktu na disuruh kalau data. Ganti pa tuh di Presa saya Pak Sekdes. Makurat tataan warga. Iyo, kamu kerat tu aja rakna. Peta desa pak, dina aja kak Dia mesti kepada tengah-tengah nanai data. Pada taga boleh diboleh. Di data tu gaul lo Nana untuk. Padisa, pasun gak tipe lamu. Paku dia tuh pelak. Pas surang ini pola Pak Sekdes. Pak Kode mau pola apa sih katu? Kaya, waktu itu kamu pelak. Bela. Tahu kan ganti Pak Sekdes. Ah, benar
Ih, magkacay di ba pata desa? Iyo, siya ni malala po bela. Kan yang belum minungi, ya minungi. Wah, ka rapi pileng ni. Ciki, leso ni. Mau perindi, tudah mau pu ya macam cerita supaya melampai-lampai durasi na peleng eh. Isong, budangi diatang. Pura mau mencatat pemasukan na? Pura nih bos. Diawang. Pura nih bos. Aga pipalik day pa na pura. Dia pura cuma junu bos. Puah. Aga simbe purong pigau. Teka aga bos. Keluar kabar di gudang lima data. Heh? Manang kapalelos ko cuma junno. Kau di gudang jauh bos. Masih bawa ki. Iya di? Iya walu pitong be cuma junno tisong. Assalamualaikum Puang Bos. Tama eh. Enceng. Aga dia tung ketundi. Ano Puang Bos? Ang kakatana Tani ko tanay. Mate to si. Iyo. Iya di tanah. Mate itu sih. Wah. Tani ko. Tamisa tunong nga katoleko. Pura bos. Wah bela. Cek di bawah nak buang apa kita apa na. Mubek ko. Pangkendi ko enceng. Puang Bos, lo kasi milo tulong enceng. Heh. Mate sih. Lisubani pale peta desa. Pak Mesiri ka seding. Atu palen di. Kau macam nasi kumanci masyarakat biasa. Andek no. De bos, ang kalinga ka play dolo bos. Ang kakatan enceng, melo peletukan ni. Iya. Oh ni pale peta desa. Ano Puang Bos? Rencana, meloy na pesandrang ulawan enceng. Loy matampung. Atampu. Anaki bos. Ya apa? Tak kelan dia pura cuma junu. Ih. Matam pula dong. Siaga memang dia perluan di. Siaga-siagang kan ulawa kupuang. Dia pesiang ke ki ulawangin di. Pau ni. Siaga-siaga dia perluang. Nik kia. Ang ketusaraan na. Iya. Sandena dia umnab. Pak desa. Jawab. Tak aku deh. Apa pindi eh? Tapi jauh kak ah. Iya bos. Iya di bos. Iya. Iya sorry. Langsung mati. Matiin kau, ni. Matiin bro. Aguas eh. Ini kali nih. Jadi Astrid vokal dikontrol nak masih agak besar tinggi cuma tetap goyang vokalnya dapat kasihan. jadi magan apa le kasih peta desa. Lebih ke cengeng ini Astrid bukan sedih ya dalami dulu Astrid jadi bagus nih oke. Standby kamera action.
sekali lagi Astrid, coba jalannya tetap kelihatan kuat Astrid. Jadi magen aku sih. Jadi Oke, keep on. jadi magen aku sih. Terus Jadi mak- Ulangi. ayo saja deh. Sama. Udah dulu, Cam. Action. Masam aku. Action. Berarti apa tuh di periksa saya Pak deh. Action. Action. Periksa saya Pak saya. Yes. Oh, jembat sih kan jembat. Tangan tuh. Mau letang. Action. Hi? Nangkap le. Lo sekarang macam majun nu. Action, action. Action nih. Aduh. Nyambung tuh sambung. Mate takalan di purs cemiwa aja. Jadi itu. Iwang ke kindi. Tapi siaga-siaga deh. Ada yang pertama oleh peso. Ketusaraan na. Dia pasti kan. Dia pasti angkat ki ulawang hindi. Sia-sia Sinjo anak eh. Ito wala meraka na lepas saci cok komplain na. Iya. Sandena Deus